Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Lehen gauza, antes de que se me olvide, que el domingo no habrá misa por el cross, entonces será a las 7:30 del sábado. Zazpiterrietan larun batean. Eso es, sábado. No, aquí no, en la parroquia, a los del pueblo digo, ¿vale? Pero, eso es, aquí los viernes solo, ¿vale? Pero, eso, 7:30 el sábado, no habrá misa el domingo en la parroquia. Comenzamos ofreciendo esta Santa Misa por el eterno descanso novenario de Pedro Mari Arrizibita y también pedimos por el eterno descanso de Enrique Arrey. Zenideok, aitor dezagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot Jainko Guzti Zahaltsuari eta zuei ere bai enezenideoi, pekatu egin dudala gogapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai pekatari naiz, horregatik eskatzen diet Andre Maria Beti Virginiari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai nire zenideoi, otoiz egin gezazulera nire alde, Jainko gure jaunari. Erruki dakigula Jainko Guzti Zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Egin dezagun. Entzun bihoztonez jauna, deika daukazun herriaren otoitza. Emaiguzu zure nahia ezagutzeko argia, eta nahi hori betetzeko indarra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Arrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Samuelen liburutik. Egun haietan Israelgo zahar guztia bildu ziren eta Samuelen gana joan Ramara, esanez, begira, zu zartu zera eta zure semeak ez diote zure bideari jarraitzen. Beraz, iguzu errege bat gidadiga izan, herrialde guztiek duten bezala. Gaizki hartu zuen Samuelek esan zieten. Hau, iguzu errege bat gidadiga izan, eta jaunari dei egin zion, baina jaunak esan zion, Samueli, egin herriak esaten dizun guztia. Ez zaituzte zu baztertu, ni baztertu naute, haiek errege izan ez nadin. Samuele jaunaren hitz hauek denak agertu zizazkion errege eskezer zetorkion herriari eta esan zion. Ona zuen erregea, izango denak eskubideak. Zuen semeak hartu eta bere zaldi eta gurdietara bidaliko ditu, eta arren gurdiaren aurrean ibili beharko dute. Batzuk 1000 eta 50 taldeen guduburu ipinuko ditu, besteak lur lanetan eta uztak biltzen, besteak gudakor armak eta gurdietarako tresnak egiten. Zuen alabak, usaiko zodu gantzua prestatzeko, sukalde lanetarako eta ogia egiteko hartuko ditu. Kenduko dizkizue soro, masti eta olioterik onenak, eta bere zerbitzari emango dizkie. Zuek usta eta mastien 10 hartu eta bere laguntzailei eta zerbitzari emango dizkie. Hartu ditu zuen eskame eta morroiak, zuei
idi eta astorik onenak eta beretzat lanean jarriko ditu. Zuen hartalde hamarrenak ere bertzat hartuko ditu, eta zeuro beraren zerbitzari izan beharko duzue. Orduan, hoi egingo duzue, zeurentzat aukeratu duzuen erregearen aurka, baina jaunak ez dizue entzungo. Herriak ez zion entzun nahi izan Samueli eta esan zuen, ez erregea behar dugu, eta beste herria bezala izango gera gu ere. Gure errege gidatuko gaitu eta gure herritik joango da eta gure gudutaroko ditugu. Entzun zuen Samuelek herriaren eskubidea eta jaunari jakinerazi zion, baina jaunak esan zion Samueli, entzun ezazue haien eskabidea eta emaiezu erregea. Jaunak esana. Denok erantzungo dugu. Jauna, zure maitasuna abestuko dut. Jauna, zure maitasuna abestuko dut. Bai doatzu zuri poziz, oiu egiten dakien herria. Jauna, zure arpegiko argitan dabila. Zure zinaz dira beti pozten. Zure zuzentasuna zerotzen. Jauna, zure maitasuna abestuko dut. Zuk badizeraz arren indarren dedua, eta zure ongi nahiaz jasotzen duzu burua. Jauna, da gure babestia izan ere Israelgo santua gure errege. Jauna, zure maitasuna abestuko dut. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesukristo Evangelioa San Markosen liburutik. Zenbait egunen buruan itzuli zen berriro Jesus Kafarnauna eta etxean zegoelako hotza zabaldu zen. Jendetza haundia bildu zen, ate aurrean ere lekurik ez izateraino. Eta Jesusek hitza adierazten zien. Eta han etorri ziren 4 lagun perlesidun bat zekarkiotela, baina jendezarengatik ezin baitzuten sartu. Jesus beraz zegoen aldean teilatua altxak, zulo bat egin eta eratsi zuten. Perlesiduna etzanik zegoen eskuoea. Jesusek haien sinismena ikusirik honela esan zion perlesidunari. Seme, barkatzen zaizkizu zure pekatuak. Bat zeudeenan eserita idazlari batzuk, eta honela zioten beren baitan. Zer ari da hau biraoka? Nor barka dizake pekatuak jangoikoak baizik? Haiek beren barruan zerebilkitena ezaguturik, Jesusek esan zien. Zer burutapen darabilkizue zuen bihotzetan? Zer da errezago perlesidunari esaten? Barkatzen zizkizu pekatuak, ala jaiki zaitez hartu esku ohea eta zoaz? Ara bada jakin dezazuen gizonaren semeak baduela lurrean pekatua barkatzeko eskubidea. Honela esan zion perlesidunari. Zuri diozut, jaiki zaitez hartu zure esku ohea eta zoaz etxera. Jaiki zen berehala perlesiduna, hartu zuen esku ohea eta guztien aurrean atera zen. Denak harriturik gelditu ziren eta jaingoikoa goresten zuten esanez. Ez dugu egundaino olakorik ikusi. Jaunak esana. Bueno, es preciosísimo, ¿no? Este pasaje del Evangelio de San Marcos, tan conocido para todos, ¿no? Que lo visualizamos y además San Marcos lo expresa, lo narra tan bien, ¿no? Tan vivamente, ¿no?
de la curación de este paralítico. Son tantos detalles, ¿no? Primero, pues la de gente que se agolpa, ¿no? Para ver, para conocer a Jesús, para escucharle, ¿no? No tiene sitio, es impresionante, ¿no? Hasta todo lleno, una masa, hasta que tienen que abrir, oye, para llevarle a este pobre paralítico, tienen que abrir el tejado, ¿no? Para bajarlo desde arriba, ¿no? Bueno, el amor, ¿no? Ya simplemente eso, la fe, el amor de estos 4 amigos. Qué importante también llamada para nosotros, a presentar, si no físicamente, desde luego con la oración, a cuántos amigos, seres queridos que llevamos en el corazón, que están enfermos de alma o de cuerpo, o de las dos cosas. Eso es lo que aparece aquí en el Evangelio, ¿no? Está paralítico físicamente, pero también pues tiene la parálisis del corazón por el pecado. Y el Señor se manifiesta con poder. Al final hay una pregunta que recorre todo el Evangelio, ¿no? Oye, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? Perdona los pecados, pero ¿qué se ha creído, no? Y por eso estos fariseos, los escribas, ¿no? Los sabios, dicen, pero ¿no? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Entonces Jesucristo se reivindica, ¿no? Con sus obras, palabras, gestos, verdaderamente como el Hijo de Dios, el que tiene poder, autoridad para perdonar pecados, ¿no? Y para sanar los cuerpos. Todo lo puede. No hay nada imposible para Dios, ¿no? Y el Señor nos quiere sanos de alma y de cuerpo. De alma y de cuerpo. Entonces, digo, es muy hermoso poder acercarnos al Señor con esta confianza, ¿no? Y pues eso, que aumente nuestra fe. El Señor, también otro detalle, ¿no? Muchas veces pasamos por alto, pero es curioso cómo vive, ¿no? Los carismas. Tiene, por eso, palabra de conocimiento. Conoce, escruta los corazones. Conoce lo que están pensando estos escribas. No lo dicen en alto, sino que piensan para sí mismos. Están pensando interiormente, oye, este es un blasfemo, este ¿qué se ha creído? Y Señor conoce los corazones. Conoce el corazón, escruta el corazón, conoce tus pensamientos, ¿no? Lo que hay dentro de ti. No para juzgarte en plan mal, sino porque te ama, ¿no? Y quiere ayudarte, quiere corregirte para tu bien, ¿no? Entonces siempre con esa confianza. Bueno, pues acerquémonos nosotros al Señor tantas veces como paralíticos, como decía, primero por nosotros mismos, ¿no? Que estamos pues enfermos, con achaques físicos y sobre todo con enfermedades del alma, ¿no? Rencores, heridas, miedos, lo que sea. Presentémoslo al Señor con total confianza. Maravilla del sacramento de la confesión, ¿no? Yo me quedo alucinado, o sea, caer en la cuenta en esto, ¿no? Oye, que el Señor ha dado a su Iglesia el poder, a través del sacramento de la confesión, de perdonar pecados, de lo que solo puede hacer Dios. Oye, te acercas a un pobre desgraciado como tú, que es un hombre, sacerdote, pero que en ese momento actúa en el nombre de Dios y tiene poder para levantarte, ¿no? Es muy hermoso. Primero yo como penitente, ¿no? Y luego como sacerdote el poder vivir el sacramento de la penitencia. Y no solo en el sacramento, sino también, ¿no? Oye, entre hermanos, en la familia, amigos, con todos, ¿no? Poder perdonar, ¿no? Poder vivir el perdón. Qué regalo más grande del Señor. Y muchas veces, ¿no? También somos una unidad. Cuando verdaderamente el corazón vive en la paz, ¿no? En la alegría del perdón, también incluso físicamente, pues se desatan muchas cosas, ¿no? Muchas de nuestras enfermedades psicosomáticas, pues cuando uno vive en paz, en alegría, sin rencores, podemos experimentar también, pues una mejoría, incluso física, ¿no? Pues vamos a pedírselo al Señor. Para nosotros mismos, insisto, y también seamos como esos 4 amigos, que llevemos delante del Señor a tantos pues que sufren pues, la parálisis por la falta de perdón y también por enfermedades físicas. El Señor todo lo puede. Damos gracias al Señor, presentamos nuestras súplicas. Pedimos en primer lugar por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad en el destino, en el gobierno de los pueblos, para que trabajen de verdad por el bien común, por la justicia, por la paz.
Eska dezaiogun jaunari. Pedimos por todos los que sufren en el alma, en el cuerpo, de modo especial por todos los que están postrados, ¿no? por la falta de perdón en sus corazones, pues para que el Señor los libere, para que puedan les pueda alcanzar la misericordia infinita del Señor que hace todo nuevo. Eska dezaiogun jaunari. Pedimos por todos nosotros, hoy aquí reunidos, para que experimentando el amor, la misericordia del Señor en nuestras propias vidas, podamos ser también mensajeros, instrumentos de misericordia, de perdón para nuestros hermanos. Eska dezaiogun jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente de Pedro María Arcibieta, de Enrique Arregui y de todas las almas del purgatorio. Eska dezaiogun jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Senideok, egin dezagun otoez guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Atsegin bekizu jauna zure herriaren eskaintza, beronek santu egin gaitzala, eta zure errukiaren doaiak ekar dezaizkigula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuhekin. Gorha bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko gorri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizona, eta beronen bitartez berritu ere maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek goresten, eta zure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, poz betean kantari. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, zerulura beteri dauzka, zure izkina. Osana zeu goienetan, berkatua jaunaren izenean dago gorena. Osana zeu goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua dizuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen,
eta bere ikasleei eman zien, esanez, hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien, esanez, hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta sormenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozeanarekin eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Peio Arrizibita eta Enrique Arregi, eta hildako guztiak ere. Arizazu zeure arpeiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Dogatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko Agustidon horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindutara kutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errenua, egin bedi zure nagia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen digunez gero, ez gaitzazu utziketaila erortzen, baina atera gaitzazu gaizetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea bitezuekin, emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzun munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzun munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzun munduko pekatua, emai duzu pakea. Hona hemen Jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren mahaira gehituak. Jaun izan Señor zure etxean sartzeko, baina ezartitz bat eta zendatu naiz.
Amén. Bueno. Oh, Egin dezagun otoz. Jainkoa guztiuna, sakramentu honen bidez indar berritzen gaituzu. Apalik eskatzen dizugu, atsegin zaizun bizieraz, zerbitza zaizagula. Jesukristu gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Bedeinka zaizatera jaungoikoa guztiunak, itak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Recordar los del pueblo, el domingo no habrá misa en la parroquia, sino que será de víspera, zazpita irrietan, el sábado, ¿vale? A las 7:30 en la parroquia, por lo del cross. Entonces, ya está. ¿Habla? ¿Adoración nocturna? Sí. También, seguido. Eso es, muy bien. Vendrá alemán, oso. Zoazte jaunaren pakean.
Sacrificio